Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uba Preston Tensong, ubadai unong yalam ka National People's Party Meghalaya, hakasi sa jan ula kentu ya kikli nong sensyar, bakim day ban pensyapting ya kajing sya berngem, badang syen hakaway kasengsan pertay, namar kidai ki bala penkop bor ya ki Autonomous District Council. Uba Preston ulaong ya kani hakajing yalap election halat lingkot nong kenri, ban pan jingkersyan ya ukertong ke NPP nang langkerdem lat kro, uba rakbok lang tensong. Uba Preston ulaong kidan kiseng san pertay, kibala berngem bantan ya kirang baasnong syayeng kasyari, tang namar bakim syem laay ya kajing bet ban pelong ya kijing yalang pat ba ban yalap election. Ngasngaw sen ya baro kirang baasnong, Henry ngaong happy, bakaan kadon ban yaday pi. Sngoba, ban om syapting namar pidey, kibayo bor pura na ki District Council ulaong. Habakren ya kijing ja hamaulay, uba Preston ulaong, ngapang kadoanut habang ngapet ya kamaulay taun dorbar. Hadin kajing yo pediang ya kajing ujor na kikeme kikpa bat kisamla pule. Kihinriungut kikertong na maulay, haringkat bat kamaulay taun dorbar kilayarap lang ban omsya pelong ya kijing yalang pat ba, naba kan pentut ya kisamla pule ki berang penkre ya ki eksamen beper-beper. Henry Sngosi, tang hadin shisngi, lapan buat, da kajing berngam ya kinong yalam shnong ki bamsyam layo, wat ya kajing siyo ban aya kajing syakri. Habat halanting ya kajing tumu, ban ujor, ijahar, persya ya kirang basnong, uni unong yalam ke NPP ulaong, sange kajing kedokti jong pi ya kiway, petshwa yala ki jong kijing duna. Uba Preston ula ay kajing yero ya ka ki HADC batong. Ngila nang ay bori kiseng kentay bat seng samla hapo kisnong. Kani kaan kadai kabalathaw da UCEM, bamenta uba penyat sings im, haringkat kajing selok lembat nga, bat ki opisar jong ka sorkar jela. Pila banle, don kaan, mana masna ay katakaan. Sna jong uba penyat, da kajing syong lambat nga, bagi officer jomi na po state government ngiwarna ya kedekaan ka basken kajigi sirkai PP page social media ani haba bergen kita ke parti na ngilek sao hanabang ay permission badiarap public meeting kibom yoi kamut ngansul tu api kabama kibadon ke skor, kibadon ke khmat, kibadon ke jabin tu pedon kam. Ngapang kadonut habang yoi, ya kam mulai tahun dorbar ke bajia. Kilaya syong sywa, kilaya railam beron lubut. Lengkat baki nongalam snong. Jom ke mulai tahun dorbar ke om. Namar bagi yo, ya ka komplain. Niyo ia kata kajing ot kajing nam na kikmer kikipa kikun samla nama badai kapor exam ki om ngim kwa ban pentutan ya kikon jogi nama kile election kile adika kile ka final exam ha kikerdan ki baper anlaya lumlang nang talayo mencur rokoi wah kumasa kesir lain mencur mi unong pergen Ini kenapa bergen itu yang lapsnong bukli, ubah ketulok lumio, kasne dia masyur, dia pikir lapsnong berada di kasne, hendak ngopi kaan dia ladon dia pi, wate, diskalsil telah perkumpulan itu, wate wasme. Namar baladang don syuk kabersnong ke kebancia ya kajat benri jongi. Ladang don syuk kasen sama snong, ladang don syuk kasen ketai snong ke kebancia. Na kata-kata hal mo ngepi. Ngada kuak banuan kenang. Hakmat jong piti pat ba. Jong kanong kerik pelun batarat nong kerik berawi. Ban ong ya pi mentah kagati. Skau bharat syakumi.
Ai ke Kersian yang rabok ke Somne do pusat rajana. Kadur yang usia di pembaru Kristus. Jadi kalau saya kampit pernah mau ngabang orang. Tambah kelas suku. Nggak persiap dengan training itu. Ke training ke bang ayah utama ini. Kebentuk mau om, lo mau bersolid. Ubat ke jengi, bat ubat tipri itu dia. Kini kita itu lagi kualiti lagi yang bernama politician. Lagi timudan kata orang pilihan way, sustain telah ke belum beli, tambah aku sustain semua. Itu dengan kerpat ya tiga kilo pagi kun sama. Ai kejelasan, kayak ke plus poinnya tu. Ke plus poinnya di ai, ya kejijok ya rabok. Long tip, karena kerai no keri berapa kumbayo ya kilai engine. Lai engine. Kayak kita kelai engine. Kebenar kong. Ke engine lai siapa? Ngerti ngelai tidak? Lai siapa? Kaba engine kesal siapa? Ubah kibir. Berkembang ke siapa? Kasih kau siapa? Ini benar. Jangan dong kata. Lai siapa? Sao siapa? Berkesipau siapa? Ngayat binigyan ke area pulun jo fibro khat lat kadan thoi. Pinyo ada kumata ka buksiar. Pinyo amada ka buksiar. Nakara daw wat penle no Kumalay om mene. Ukan ide tu yula om. Lo kamayo laimut kisah yaki. Dengan kuat om dak pasar. Snowbah, ai ke Kersian kapura. POI di sosial media, hadap munta ke sini pening. Hana bau baru perstun Ukraina na ni kepolisian super big dan sisir substan, siap big dan mana substan na. Mentaruh dah tahu, ya udah ya ini, dah tahu. Mereka kenal sak menyotok ya pi kilom pak ikon sama. Kaya ito ba na kren maulay kata ko kajik kren cuma bisa kalau tangkawin ngomko kipat ba na maulay to sa nginum be nama don kibri ko bersap ban syutian da kania don kibri ko bersap tamban ID borti li jai kersa dila buat sepoka sesuta umum adi klem dapet ya kejabing klem dapet pensiun pemerintah kumno bat Kersian lagi kumno bat jit ya kita kinomi kema kejumut yang ada data tip kalau kelab oleh puja kana bat jit u prestun namarana unyo ben yigi pait ba penusla yigi pait ba jong kalang keren posisi kebarim mana ba u ken ba ulak bersuthe lok ko bathit dos niang ko bathit do masih kung kita kejadian, oh pening menurut pi, ya kawang dia benar nafsu sahaja. Nam toma exista upay ba, hawajan karena kau bisa keba, tim mana tambul dengan tambul, namar Pakistan